Ini kopi pasin le tu media lang wang nangkok ma pulote. Ane si West Karbi Anglong long MLA Jitu Gusami alang li statement kaning ye chok cedet. Da Karbi Anglong itu border Nogao la solong ke thang a dispute ave. Da alang li bangke dispute do pus kaning je. Lake boundary pillar do lapenge ladak thang a dispute ave. Lapenge alang li unauthorized pensi unofficially pensi na lut Karbi Anglong West Karbi Anglong along li kiwang ari bornodi lasa along siwang posibu lasa dolong along lasa kiwang husi alang li unauthorized pensi kiwang kasi alang li kopi pot ma dak Karbi Anglong Autonomous Council do dake 6 schedule area Ladake Pachini wek nangi Karbi Anglong Autonomous Council panke Pachini wek nangi lepen hadak Rongkhang MLA do pen plus CM lo Suliram Rongkhang kai do lepen Amri MLA do Habeteron alang litum phanda yatta Pachini ne lasi lason statement ki chok che ke alang li chi withdraw nangko prabjin pen monon phi alang li the son authorized ke wang nang ni athe alang li inut ka puru ka manit pima bolete bihari aphan angmi sita phutek the alang li lason manit ka phire tektik amanit itu therang ure lobong pano posona thak alang li ala bihari phan chohain aniwang Assamese amunit phan ketheng ke chok Assamese aro so phanda ketheng ke chok pen Assamese police aro so phanda areng hu paso pistol ki thi halhai bang ke alang li ningje ha he pan net dun tek the alang li kopi bolo ladak lahai nang paklang are nang ke lake ni tung kroi kroi lagi leson bang ke pen alang li alage thang arai de ladak na ninge nainge lake unconstitutional alam se alang li ninge rong lake o hong bidhanik lasini tung condemn lo Jitu Gusami MLA fan non phige lason kichok che aron re pen dak Karbi Anglong nang lut bangke ni tu ma chi chake mo phige rat atum lo karplung ya lang li fan jongsin non son an thoras pen nang lut ber politik lasi alang li statement do anda ci withdraw la penke dak nitum Pachini lo je dispute thang dawe Karbi Anglong maki lasi 10,434 square kilometer laso bangke kaita chidowet nangi litum longle agency ta bang khai phani tum pijek the pusini tum Pachini dak lo pardon Karbi Anglong CM age hai Tuliram Ronghang kulo Karbi Anglong along leke agency ta ke cheso phange pitek the pusi alang libang kaita meeting along nijewer sita kopi posi alang lum tum chinin de redma ba non puja alang litum taso aputhak ke paklang thai redma kasi alang litum laso pene pena ni tum matha lo je alang li peni tum ke chojor pene doma ma pudi tum matha nangkogi kasi alang li abang laso komen bang cepaklang nampo Karbi Anglong Autonomous Council kacariatum kasi laso puthak clear rat phan paklang nangi je nitum kaprek akhai ba keche so phan nitum ke pilong le nitum ke longle chuyor longle pula so puthak alang litum tim Karbi Anglong mate council kachari atum rata thengno la so alam the chapaklang dak nai pusini tum Pachini lo MLA Jitu Gusami ke wang ke dak communal itu rat pen paje bhong ye phan so situation ke phang no je phan sia lang li ki wang la dak ke nanat pu pache bhong yi ron kang thur je phan sia lang li
ladak na claim la sini tumbang ke kondep lo lang lipan monon phi la sona statement bang ke lang li PPD nangji la pengke lason unofficial akam bang lang li claim kreda nang pusi sodak pen pachini lo si ladak nilitum perangke athang non seklang nang kok ma polotang te la loje nilitum Karbi Anglong long sita me MLA bang pho do ke haidun sita me kopi posi alangli Dr. Himanta Biswa Sarma bang nilitum Karbi Anglong MLA bang pho do kok api posita me bang kichi sophan kopi posi pirong lo ma lasi arju kang tung tapen pachini kang larang diphan arju kang tung nilitum bang ke emetang Karbiak hai MLA bang pho ke hai atum sita me ke hai ongdung pensi ke hai tangte ko pe polsi dolor pile ba khai phan pirong lo ma labang chok chi ake hai Himanta Biswa Sarma phanalang li phan nili ningje don angtung bang ke la lo lasi non nili pachini gangtung bang ke immediate non amat Karbi Anglong MLA bang pho phan Karbi atuma phan si HSD ang hoi HSD minister ang hoi bang ke pinangji pusi nili tum than pachini gangtung laso new sabitung along pen editung than pachini gangtung gelalo asi athe editung Karbi Anglong asor Karbi Anglong along pen MLA ke hai bang photo ko kang bong ko pi posi ki pipi ma pagela ke kado ko bisata me ki mang prong sidolo alang litum ki rem ki ongdung ko kali ki asa osi hai chot pakali ki hong ki hai ta ongdung hangyang lasi than pachini gangtung gelalo jo litum Karbi phansi HSD minister bang ki piweng nangji lalo jo lansi than pachini chol